I tako osjećam se uvijek uzbuđeno, što je sasvim prirodno. Ja uvijek kaže, evo pita me sad jedna mlada debitantica, kaže da li vi imate tremu? Ja kažem, to nije trema, to je jedno unutarnje uzbuđenje i bez tog pravog unutarnjeg treptaja i uzbuđenja nema prave karijere, niti nema pravih tih 3 minute koji svi mi iščekujemo, recimo. Eto šta da vam više kažem, vrlo sam sretna ove godine da sam ovdje uz revijski orkestar, fino ovako, lijepo sve uživo, onako kao nekada u davna vremena kad smo isto imali ovako veliki štrajh, big band, i zbor i sve smo imali u toj Istri, sad je to ZKM, pa opet je sve bilo jako dobro. Mislim da je to jedno vrlo dobro rješenje da se da ljudima koji se bave estradom, da im se da mogućnost da se pokažu zar već nismo tamo bili i vidjeli svjetska čuda, dali su nam lažni novac i poljubac kao Juda. Ne mijenjaj ništa, ostavi sve, jer kod nove godine zar već nismo tamo bili, što je ostalo od svega, povlači se pramen magle, otapa se šaka snijega. Ne mijenjaj ništa, ostavi sve, ponekad malo prone. Ne mijenjaj ništa, ostavi sve, jer kod nove godine ne mijenjaj ništa, ostavi sve, ponekad malo prone.